football Titi par jasari samrukna ngai thavele don ta ila tun chumchu in khel result le in khele turlam hi soima sata ila club level football lam an chol ria international football khelin ramsang sang anin lana heta hian friendly match result langsar zuala England le Uruguay te gol khatve ve khungin anin ne to ka England he mini samriat pakhanna Ben White mangin ma roi ma sela hun top don nei mini samkwa palina Uruguay hian Federico Valverde penalty goal mangin an suta chakjok anam talavani Netherlands in goal ni gol khatin Norway an neya he match hian Virgil van Dijk le Tijani Reinders ten Dutch team tan gol khatve ve khungin Norway team golom chhun hi Andresa mini samni palina a akhungani Spain in sithum fain Serbia an neya Spain goal thum te hi Mikel Oyarzabala goal ni khung le Victor Munoz goal khat khung ni in Switzerland le Germany in khela goal sari aluta in khel munam taka hian Switzerland hian minute som pasarina dan endoya mangin man ruaya minute som ni paruna Florian Wirtz siam sak Jonathan ta atawlu mangin Germany in an sud velea minute som li pakhanna Bril Embolo an Switzerland ma roi pui velein minute som li pasarina farsa fun pek bela Florian Wirtz ball pek fing tak changtu Serge Gnabry an Germany tan asud vele hunchan vea goal ni veven khunga second half minute somruk pakhanna Florian Wirtz an veilam sira tangin goal ro puya khunga far post lama top corner naya athlo lutani heminu minute somsari pakwana Joel Monteiro an Switzerland ta sud velein goal thum veve an nei nu minute somriat pangana a Florian Wirtz bokin pet goal lein Germany hi goli goal thumin an chaka he match hian Germany tan Florian Wirtz hian a khel thaleya assist tum ni nein goal ni akhungani Argentina le Mauritania in machona goal thum aluta Argentina hian Enzo Fernandez le Nico Paste goal khung manga signify man roi nuwa hun top don haya Mauritania hian Jordan Lefort mangin goal khat an khung veleya goal ni goal khatin Argentina hi an chakta ani kumina FIFA World Cup khel tur khel phak tur zonna qualifier kalmeka qualifier ratanga direct in petling turte anin petlin kim nuin playoff khel chun zomania playoff a hian Europa League ka semi-final khel zone ni toin heta hian Turkey in sikhat fain Romania an neya Sweden in goal thum goal khata Ukraine nein Poland in goal ni goal khatin Albania an neya Czech Republic le Ireland te goal ni veve khunga anin ne tok nuin penalty shootout a goal thumin Czech Republic hi an chakani Italy in signify Northern Ireland an ne boka Denmark in silifaya North Macedonia nein Kosovo in goal thumin Slovakia an ne boka Bosnia and Herzegovina le Wales in machona goal khatve khunga anin ne tok nuin penalty shootout mangin chinfel an nia heta hian Bosnia and Herzegovina hi goal nin an chakani tichuan Europa hian final match a Bosnia and Herzegovina le Italy anin machondona Sweden le Poland in machondon bokin Czech Republic le Denmark anin machondona Kosovo le Turkey anin machondon bok heng final match li kheltura tanga achak team pali te hian kumina FIFA World Cup an khel don ani heti lai hian Intercontinental Playoff final match in machon tur te po chiang toin semi-final khel zota ka Bolivia in goal ni goal khatin Suriname an neya Jamaica in sikhat faya New Caledonia ne bokin ti hian Intercontinental Playoff final match a DR Congo le Jamaica anin machondona Iraq le Bolivia anin machondon bok Congo le Jamaica hi April ni khat jingdar ni le chanve anin machonanga Iraq le Bolivia hi April ni khada vek jingdar le chanve anin machon thung don ani UEFA hnuaya Europe ramten FIFA World Cup qualifier playoff final match an khel tur pali kha March ni somthum pakhat janlai peldar som pahni le mini som panga a arwalin an khel don ani zan ina hian ram sang anin khel le dona chungjinga chun inlan tur langsar zualte soita ila friendly match a darsari le chanvea South Korea le Ivory Coast anin machondona darkwa le achanvea Senegal le Peru in machonin darsom le chanvea Canada le Iceland anin machonanga darsom le chanvea vek hian Hungary le Slovenia Scotland le Japan te anin machondona zanlai peldar khata USA in Belgium machondon bokin naktuk jingdaruk le chanvea Mexico le Portugal anin machondon bok ani topic danga chuangkai ta ila Europa League match a Nottingham in Fenerbahce an mikhwal tum khan Turkish club Fenerbahce fans te an chena le peka Nottingham Stadium a thutna le thil dang ti chiat an nei nual khami tum khan police in mi pathum an man nge ngeya UEFA point zuin Fenerbahce hi an hremta ani
Fenerbahce hian an fans ten thil an ti chiat an ti hmelhem thil te siam that man an choi angai dona Nottingham Forest hi bipopa a chia siam that na zong tum vek turin UEFA hian an chung thu an rel sak hei ba ka hian Fenerbahce hian pound sing khat sang sari zasari samruk pakhat an choya bungrua ti chezonga an fans te chet awanga an choi ni in pound sing ni sanga zakwa samkwa pani an choi beltir boka UEFA buasa in elna away match an khelle masak beratan an away fans te hena ticket ral an phal sak lo bok Turkish lam hi an ro room nek zela shempo an to ngun hle ma se an sim du big thak lavani Nottingham Forest soita ka chuan an ni hian danglam deuna an nei soitura oma chu UEFA Champions League kan ti tunma a European Cup ti thina champion to zinga hein elna champion to zinga hein elna no moi an choi zat aya tual chung lik sang ber no moi an choi zat tlem jok om chun an ni na hi ania Nottingham Forest hian European top competition no moi hi tum ni an choi towa sang khazaria somkwa pasari kwaria season le sang khajakwa somnga pariat nga kwa season ate kha ni in tual chung lik sang bera ero voi kha chau an la championa sang khajakwa somsari pasari sari riat season khan ani European champion ni ve to sia chuan an ni chau hi UEFA Champions League European Cup no moi aya tual chung lik sang ber no moi choi tlem jok om chun an ni European Cup UEFA Champions League ti ta ka champion to team dang zong kha chuan tual chung lik champion no moi an choi atam to jok vekani Kosovo ram hi tuna hian World Cup khel be seina la nei zinga mi an nia match an khelle masak ber tur World Cup khel phak tur zonna UEFA hnuaya playoff final match an khel tura Turkey an machon dona an chak chuan kum ina World Cup an khel dona ni he ram hi kan chiang tlang lo mai theya hriatna puntir talokila Kosovo ram hi kumsang ni pariata tlasang Serbia atanga independence move chau an nia mi maktaduai khat point panga aya tam or chau chen ani in kumsang ni sompalia tangkhan an national team te po mumal takin an kalve tran chawa football khovela hian an lanau pang hle ma se playoff semi-final a Slovakia goal thuma an hna match en khachuan an ramtan an zong hlan mi an ni zia a mu thei ma se an maba khi an tan hne an nuam lo thei dona a chan chu an mani du saktu masa an ni kumsang ni sompali Kosovo national team mumal taka an kaltran tira khan ramdang nen friendly match te nei tumin ma an la thina ma se ram tam takin an hnola Kosovo hi anin khelpui du lavani an tan po abeidon thlak man hleya ma se ram pakhat be seina chinnun saktu an oma chu tu dang ni lovin playoff final a an ma chon tur Turkey hi an ni Turkey chau hian Kosovo somna khapomin anin ma chon ta khati lai khan Kosovo hi UEFA a la injiak lut lo ram an niya khati chung khan Turkey hi Kosovo rama zinin anin khelani tichuan kumsom pahni akala Kosovo hi World Cup khel thei mai tur khopa din muncha anding ta aniya kumtam football meriat to India tenen phei chuan khaikhin chi po an ni lo Europe rama football thiam ram an tamte lul nen ma an lakdanin azir chu thuran ni sela anti tak nara sengin kumsom chuang ora World Cup an ban phak ta thuak maya India hian tive tak ta sela Asia hi World Cup quota anei pariat ba ka playoff pakhat avain ram pakwa tho thei anni na hian chance aom thalatuk ma se Kosovo ram ru ang hi India hi chuan football a hian apu ve phak lovani engpo ni sela Kosovo tan hian Turkey berkher an ma chon tur hi du thlang thei ni sela an thlan lo tur an ni arin oma an mani du saktu Turkey hi an hne chuan Turkey hian World Cup an khel thei don lova Turkey laka an tlomero chuan an mani Kosovo hian World Cup an khel thei don lovani Jose Mourinho hian Turkish club Fenerbahce azom kha ati sualti asoitlat maya Fenerbahce kapan kha kati sualani kazia nen ain mi lova ka football level angpo ani lova kha mun kha ka level ani lo hrim kani nung ber thleng khan ka engkim ka peti kha alang chianga ma se Benfica ka kai roi nu hian ka levela ka kir le ta chau ka level chu khovela club lian ber te zinga mi kai roi hi ani atia Turkish club Fenerbahce tan chuan hriat anuam hau lawang Jose Mourinho hian Fenerbahce azom tir khan anlom lu kha kan la thlom ome football khovela manager lom lu om to zonga arau pui ber hialangem o ti thei khoparo puin an loma ma se Fenerbahce nen anin then nu Turkey chuasan tura airporta akal khachuan
ama chawin akala adara bek ba tin beng cheng lo takin Turkey achua sanani kha thil aton taka khachuan thu pakhat alo thara asang bera iom lai chuan ilama khovel atanganga ma se itluke ro chuan mani chawin idin angai fawang ti thu hi ani Mourinho hian chanchin ngai nom anga a akam chuak zui lo atama zui tlak tak tak po atam hle mi special ani na hi alang le thina chu aro puina tak pakhat ani tel bok Jamie Carragher hian Chelsea a mudan ti hian soyen Chelsea hi manager laka do theilo tak an nia manager an roite hi Champions League no moi choi turin an be sei thin Tottenham Arsenal te hi chu kumnga chunga tan ro mana neya kal an nia Chelsea hi chu tiang an ni velo Chelsea tran tu te hian no moi choi ngal an du chu ani lain tu na team kan dine an tia enge team din in tia chu Chelsea tran tu te chuan no moi choi ngal an du atia Carragher hian Chelsea a hi chuan club how tu te le fans te ru hi ain anglo hlea angai ani bere Englandin Alexander Arnold Real Madrid a meu khel phak right back hi ramtan inlan turin an kaulova ramtana inlan tur an kau in hliam an omawanga midang an kau le poin Arnold hi du thlan ani phak chuang lova hei hian soizui a hlowa England boss Thomas Tuchel dem tu po an kat nukani hemi chungchang hi Tuchel hian soyen Arnold kan kau lo awang hian thom ring taka oma ka hria Arnold te ang player thlau thak chuan hetiang hi aom don ti ka hresa hrim phone call in kan in bia a kan din hmun ka hril fia ani point apom khop mai hei hi chu du thlan mai chau ani in khlop zonga du thlan na harsa tak du thlan tur harsa fair tok lo ang hiala ngai thei po ani mai thei ma se hetiang thutluk na hi siam ngei anga yani Arnold hian enge min pek thei ka hria ti chuan Ben White kha du thlan ani ta a Tino Livramento ani lea anni hi September November le December tha po khan team kema an che tha hle anni hian in khel hun an mamo ve thawa he position a hian player tha an tam boxi Jet Spence po hi he mun lua thei tura beime kani atia German manager England national team kai hruai tu Thomas Tuchel hian Trent Alexander-Arnold lo deuh rin tlak dang azong ti achianga chuta chuan Arnold po hi ngoi renga thlau thla po ani bik lova abe pop thlapa ramtan a thaber azon na hian ngai dik lo thei aom ti hrecungin huaisen takin adu angin thil akal pui ti po achiang hle Thomas Tuchel hian England tan tu hnaya match an khela le an khel le tura right back Arnold chhortum lovin a kautel lova hei hian soi akai ngal hat Arnold ta teammate thin Jarrell Kwansa zoka kova ma se Kwansa hi ain hliam selna atam sia zona nen Arnold kauna chance in honga ngayani ma se Arnold kaudu ta chuang lovin Arsenal defender Ben White zok a kaule ta dayani England center back Harry Maguire hi chu ariru a thave ngot mai khati khop khan troll a hlo na sa a ma se anwal pha ngai lova a in soifia zut ngai lo bok captain anina an hli sak point a vui chuang lova bultran tua atel phak lo point boruak chia asiam ngai lova mishing na ama hi adam thlup ni mai hian a hriata vui vaina te hi anei ve ngai meu lovani Manchester United in amorim an roilai te khan Harry Maguire hi du sak lo zinga atel fawa player tam tak chuan Harry Maguire chan angkha changta sela amorim kha an sel fawin arin om ma se Harry Maguire hi chu adang bi klat England center back hian apu hlui ama du sak lo fo amorim chungchang hi ti hian ala soi theinia Ruben Amorim chungchanga a chelam soitur ka hremeu lova ani kha kangaina a idea thatak tak ropui tak anei ni point ka hria formation khan danglamna lian tak asiama chu tuna kan form atang hi chuan achiang mai ome ama kha chuan result kan nei thatok lovani Amorima idea kha United a khan a thok thatok lo mai chau ania ani khan hun kal zel tura career ropui tak ala nei thau karing a club en ko le masak bera po ani hial mai thei match tam taka nena achang le nge yang Amorim kha chuan United a khan a click fu lo mai chawani Khamiya khan keini player te po hian mo kan lak tur tam tak aom ve boke atiani Harry Maguire hi chu pathatak ani ngei arin om Asia te hi rival fans tan po huat har tur chi Mohamed Salah an Liverpool a chhuasan don ta ka chuan achung changin soi a hlo zela soi nei jinga Jurgen Klopp ngei po hi atel Salah hi Liverpool player ani thei chan ber chu
Jurgen Klopp an adu wang ni in Salah ro pui chan pakhat chu Jurgen Klopp hian a man thiam em wang ani Liverpool a Salah la lut tu Klopp hian Liverpool tan Salah lut zia a tha chiang hle a ti hian a soi Salah nena thodun hi player dang zongjong nena thodun ang thawani a heta ball I hlo thiang lo I defend angai ti te player dang kan fa ang zongjong ani po hi kan fa ma se clear na zaw zo ka tang chuan anui jathak ang reng Salah su nuwa tlugrua lo number om te hi kum som chung soizui ta zel ni ila midangin anron nei ve angem hugo ekitike emo midang tu po hian ka ngai dan chuan Salah su nu khum hi chu ahar hle to ang Salah hi player ro pui berte zinga mi ani Salah hi football khovela tlarma player pathum in koprem berte zinga pakhat ania anzinga number nei tamber ani nge nge chu chuan thil a soifia Mane le Firmino te chunga om kha a ol sam lova anni khan skills danglam big an nei ma se Salah hi chu atop kharna a om thin ani thunga midang zong a in atop khar tuwa chanduna anei na sa Sadio Mane kha chopol ania goal khung adua midfield a atal du thin boka Bobby Firmino kha ngai tua dang nei lova fing filor ani bok Mohamed Salah ero englai poa goal khung reng du mi ania chumia chuan zirtir theipo ani lova ama a achunga aom sa vek zirtir ngai lovin aman anei sa anun atop ma chuan anei zui zel don bok Salah nen hian text message in kanin bia a ani hian season kal meka mabak om zong hi nuam ti taka ahman ka bei sei Salah hi chuan football match a hian ne na changa goal khung bok hi anuam ti ania hei chau hi anuam ti ani chunzom zel don ti po ka hria ati ani German manager Jurgen Klopp hian Mohamed Salah Mane le Firmino te atlar ma player monom big thin pathum te kha a hra chiang hle a player thin te kha an vain a hra chiang vek ti thei khopin a kai hruai lai khan a en kol thiama player te in kara engemo boruak chia aom poin Klopp a kai hruina hnuaya kha chuan boruak chia anung rei ngai lovani Salah hi Premier League club dang Chelsea a khan apart chuak lova ma se Liverpool a chuan apart chuak thung Salah ro puizok ani theina konga manager poimo berti ngam chu Jurgen Klopp hi ani Klopp a kai hruina hnuaya khan football history a hriat reng to tur tlarma player in koprem lutuk pathum kan muthina chung player te chu Firmino Mane le Salah te kha anni khan season nga an khel hawa goal zathum samthum pariat loi an khunga anzinga Salah hian goal a khung tam fal goal za somnga paru khungin Mane ain goal somli pakwain a khung tam zoka Firmino ain goal somriat pakhatin a khung tam zok bok anni pathuma khan Salah hi amor bok tu berti thei ania Firmino kha achei moi tu berniin Mane hi Salah le Firmino in kop ati thei bok ome Pep Guardiola poin Salah chungchang hi soin Jurgen Klopp le Liverpool nen kanin bei tak lai khachuan Salah hi man rolian ber ani zia engkim atan in bua sayin game thonun te tumma ila ball changtam hle po ni ila second khachung lekin Salah hi chuan ati chewek thei che ani hi Premier League legend ania hemia hian thlauthak na chan tura omlo Liverpool tan kumtam tak chung thil ati te hi a special ani hei hi atop na ani si chuan Liverpool hian Salah nena lom thu an soi ngei turani achan chu Salah te ang player hi chuan hun big an nei thina era ran top an nei thin ani hi du sakna thaber ka hlane atia Pep hian Salah hi ada sang hle ti soi chungin Liverpool a chua san don ta ka chuan a hmun ruak azaw ve hle tura anga yani Lionel Messi ro puina bel chaina omdona chu aro pui ema wanga an bel chana tur niin tuna a khelmek na Inter Miami ina stadium thara Messi ming choya stand ming an satur hi ani kum samthum pariat mi Argentina superstar hian in khel ala chaw san lova tuna Inter Miami tan khelmekin anram tan po ala in khel zela ani hi football player omto zongzonga ro pui bera ngai tu tam takan oma aro pui bera ngai lo tu te po in aro pui ber pola an ngai zinga atel chutiang khopa player ro pui chuniin Inter Miami hian choimoi phua an ngai boka an choimoina atan an stadium thara thunna area mingatan Messi ming an mangtel don ta ani Inter Miami hian an stadium thar NU Stadium anti chu an puitlin towa mi pui sing ni sang ruk jasari lenna niin Miami Freedom Park a auma April nilia an match masaber an khel don ani
he khelmual hi an kulpui ani chunzom dona heta hian Lionel Messi stand tiin an superstar ming hi omreng turatan anda nget dona hemi chungchanga hian Inter Miami in an thu chua hriat rengna atanga siam ania adanglam hle mi hriat chuana hi bungkhat khar mai ani ngai lova achang chuan thil danglam tak I hmuwa I hriatna atangin ani ang tiin antar langani Messi hian Inter Miami tan hian match somkwa pali a khel towa goal somriat pahnih khungin assist somli pathum anei tela match somkwa pali atang hian goal contribution za somni panga loi anei tlinga mimal statistic anei that pia lama hian ama ala champion ngai reng lo Inter Miami hi sangni somni pali MLS supporters shield achoi puya sangni somni panga Eastern Conference Champions Trophy achoi pui boka sangni somni panga MLS Cup te choi pui bokin Messi awmachin point box team kha champion team hial anita a heng zongzong awang hian Argentina superstar Lionel Messi hi mi ten an ngai sang zual lo theilo ati thei ome kan topic nunhung beratan chuan BBC ina transfer thuleng atarlan te hi soikai ta ila heta hian ta sanin tar langin Manchester United chuan Crystal Palace midfielder poimo kumsom ni pani mi Adam Wharton hi laklu antuma nipui transfer kongka honhuna midfield thuam chaknan Wharton hi chan ngei antum don ani da sanin tar langin Brighton chuan Cameroon midfielder kumsom ni pani mi an player poimo ni bok Carlos Baleba hi chel ngei an duwa ma se lo theilawa an salangai don ta ni chuan paun maktadoi za aya tlom lo chiar antumani God offside in tar langin Arsenal chuan Nottingham Forest atangin England midfielder kumsom ni pathum mi Elliot Anderson hi laklu antuma Manchester City le Manchester United ba ka Chelsea point laklu antum Spanish sanchin buten tar langin Manchester United le Liverpool te chuan Real Madrid atangin France midfielder kumsom ni paruk mi Aurelian Tchouameni hi laklu antum don team talk in tar langin Liverpool le Arsenal chuan PSG atangin Georgian forward kumsom ni pangami Kvaratskhelia hi laklu tumin ma an la don ani team talk in tar langin Manchester United chuan Spanish forward kumsom ni parukmi Barca tana khel mek Ferran Torres Manchester City player lui hi laklu antum don ani Italian chanchin buten tar langin Italian club Juventus chuan kumsom thum pasari mi Polish striker Robert Lewandowski hi laklu antum dona ani hian Barca tana khel meka season kalmek zwa hian ain puchhuak donem ala chiang lova chuak theidin hmuna adingani chuan Juventus hian malang ngal antumani Italian chanchin buten tar langin Juventus chuan England forward kumsom ni palimi Mason Greenwood hi laklu antum boka Atletico Madrid point laklu antum ma se Marcel hian an player poimo hi chel antum ve thung iNews in tar langin Spanish manager kumsom nga pangami Luis Enrique hi Manchester United in manager ngidatan an soma ma se Luis Enrique hian Manchester United somna hi annar ni in antar langani ani hian PSG akai hroi meka French club ropui hi kai hroi chunzom aladu ni in antar langtel ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soizaw theina chu nile photro se